hosu zangbe mi ko de boy lido so sin azan atongo gbe me chile mi bi mi mando dagbe ami ku do le we nu fon gbe gan ho bo yin ho bo je mi sile yo mi na fo lobo fo te nu mi ho tajile die mi na be sin we mi na to en toro menjile so mi jira do biblo e ho jai do hun de sudo ayo ji me yin ro mi awara isin me le ko do me ko lo hun pe ko àwọn tan ko sin me le bi da ayo ji do me so ala bo baran i o to gan sin azin ko bo lu gan to mi fi ne hon so mi jira sin ye camion ira ayo ji ben yo hon to mo mi de ne yo mi na to le o abu Olusegun Ajadi Bakari eyan fozon o ro mi awara iton do akopa sin ka me yo do ho do so mi jaja sin e ka mi na do gbe tonu mi atno le faux pas o gonda hodi we imbo ye me ya zaro tarano siseno ya malenu me ko ve no kwenzonde do bene to mi to file yo ye ho de kule ne kana agben o so mi na do kan ja ji yo ye ho de ton me wa do ton mi ka ko bi yo mi na se ne de su chubo so mi sin e ka mi ho de fule do mi si mi na fo ye bo so gona mi blo ye do bono mi na se je comment chele mi ve kudo huemensia era chendo poropo mi tonle mi atno benjile le kudo gbon mi benu yo so mi esin o ye camion meton do wezunji ne kana wagben bo ena pa mi da yo ji o inu emi anu kun lido son si azan ton konton gbe azanga gbe nebe e wa ye do zongliten ku ton ye play me ko veron wa ton teme le matonle ns tindo e kanu wa de bode wa on ye kan ne me do kun wo do huji to mi tonle ji yo jafla on do enele ne kana blogben boto gan ja we di o domina zun fan bo me bi kadwa no gudo ton yo le 2 ans ns tindo so nu wa mon ko ton te ne sunu po yo ko me ko veron atoji sin le yo bi wa odo tonon mi ka hobio o me ra ho ns tindo bo le 2 ans to nu ko ton ipo akopa iji epo yo ehole bon we yo vo ilo projet de société e ja gandugbe yo tito me do nu to meton tito me ina soda yi bo to vina mo ko do safunde me ra ho wada yi bodo mama mi to tala tapo yi so bo khlemi do 21 samedi 21 ma se waye do palais des congrès e te ka wona do nu mo ko to mi na do bi ado le supo e ka mi yo e we mi na ke ndoro fi me ra ho wada yi e so we ma mo ko to khlemi e do nous yo voyons là économie bleue prospère bon mais là ko wara yin do azo e no wa be kunpla huea to pe bi pe vile bia de nu mo nkan ton we mi na so do ajo do tito me ko tenwe jawe nu to mi ton le e yin bute do po bo mi na so da ajo bon nu mo nkan ton mi me kayin mi me no wa zo ba zo mi ton e kunpla kule kabe kumpa togle minano kudo numo koton ya metila bi minano kudo numo koton ya ene wazo mi clé do fi e do mina blo économie bleue prospère yo e do azoe gbon khusi an linu le yo me do azo me no itoji we ya me no sakwe vi we ya me no wazodo son gliten we ya me no kun agba we ya nu debu anova be gbon tosi an linu on e do prospère amo nuko yide men e do doku mina do doku nu to bon aliene nu bato mi ton e ka intode boyi to e do kupae to e do gbeme bi don do taglagla mon koton ma we no na do mede ko jagandugbe boko do no e kunpla ku we na so da jodo no na wa ni le me mi ko mo pon anu koton rie bo mi mondo nu mon koton mi dan timenu mi me do mi na to tozo bo so to si azodo agaye yo ewe mi na so we mana na so we manu me ra ho wada yin bo mama ta bodo ni mi na so we manu yi bon nous wa so ti jon notre fois compte gbe mi lo tan e na ko pe gbe kun ame gbe mi lo tan e do po do gbe le me do do to mi hon no wa e de yo blo be je ngbe je gangbe yo ye me no itoji le me no o huwe mo no sasin ye yon le han de to no an no Elizabeth Ananion e kan kwa che no gbe ta ni ro Uscofet Benin e ho friend le vi ni gbe do mi na dogbe nu to ga mi to sisi jeha Patrice Athanas Guillaume Talon.
adogbeni. No de tu mi adogbeni o nu de mi ma mo pon gbere awe mi ro mi mo we ro. Bere to me din. Lo ti o mi tan talata ko wa da ipo o. Me le we mi dere ton. Wa zeme bi o 12 avril o. E ku ka o e. Nagosin alieni onu bona ko to no po jemi ka no me apapa ka me o mi atndo le so mi ahoja e ma no hunhun e me ro podo ede jelawe mi natndo hoito Olusegun Ajadi Bakari e yan fo zon horome wara itala ta ton do ha meton e blo ganso ha fotongo mene hon fini to si yese ho de so bo no e do le ni mona blo ino edu kan je yoro projet société e so lo gbaje meton do fini to si le me na ho hoito e no pe no kundo ho kan to mi ton ko to le ven pon yan fo zon horome wara iton do fini yo Olusegun Ajadi Bakari e do fongbe Mikuro moyina président miton le jawe ne président la noyi ne président la noyi ne noyi do demi dodo président talon azo de président talon wana mi sinfo ya wodi e ma ya azo pebide ni me de don akpakpa quand même mi me we me village de akpakpa quand même aki aton we président talon banami alio gonfile bi ele pomo ama alio le oton sinso no gbami ha ama de président wada indo azo de président wada yi de président talon wada yi enne we président wada yi na wana mi e mo mo e do etemenondu nous de mi wada yi we mi no du e mo mo e ne utu e e je segbe 12 avril mi na kenklen bon ton gaga je 10 heures le o ballon na o go gbete mi na mo lo ballon me wada yi ete mi na mo lo ballon me wada yi me de mo yi wada yi ton amba okololo mo si amo me de mo yi wada yi ton Medema italata ton Medema iwada iton Medema italata ton Ejemo mi mana je gbangba mo ma o mana dro mi na ton bo mi na clé président wada yin lo akpakpa complet 100% ouais mi je boulot ton mon et je bolonu ni projet là dit jawe mi na donné lo président wada yin kenklen mo wa papa blo won do ye me play pour ton bo voter na we ye me play pour we fontité sunu we a nyonu we a papa we a jonjoja mi ton le we a ye me play pour ton bo voter pour président wada yin lo okwe microcrédit lo ton et non 50 000 on a ikaka 50 millions mais 2 millions dinamo millions de microcrédit l'homme. Enyon kabir mayon. Enyon kabir mayon. ene hon dagbe kere ne do so mi jaja yesi ohwe no po ne ho je mi ado me yan do me to do we zu jine ayo ji o le na blogbon bo so mi do po ene on e na ve pa me ibo FIFA rantin ye do kanton ho e ogbe tin bo yin dagbe ho de be ro do fo pa de so ye lo mo ye tin me no benjire mi na ze ho mi kun se ho na bo egbe ko so mi ye ne kana blogbon ho FIFA ka do gonne ma to le no wan ka gbongbe mi gbon me gbe dia hon ye de tin ye ze ho e bo play gbe vi ton le play mais aussi c'est no gan mi sa gan abi de gan bo ve no yo to me to filter metebele yo et c'est à faire play ye bi bo ho de su ne kana logun bo le bi na do ganji do FIFA me ko ye ipo akro no gbero to ra no gudo kaka bo asan ene na wa ibo be ne to mi ton kan ko FIFA idi yo e we no emi anu kunu fo pa yi hon ni wa ni ble yo mi kan ho bi yo Dada Gilbert Dake Kota kan we go bo e do fongbe nu me mido na sowe me to vire do na sowe dion to gani ayin dadanu to ga abi to gani dadanu we me ni minando romiat de pa de dion vito we no vito we kekre binewe mide mi me biro hove le bon timeni e do mi se e minado gun to gan ona do gbenu me pole bi
bon mina c'est retour 24 février mi wai wada yigon bodo ohe to ado mina lukan fita wana bon de wado ko gbaji we zombo wada mina lukan edo honu mi kaka mi délai mi do 41 minutes et il de soit do 48 minutes bon mi le fa blo tête à tête gona edo no mi do e mi kuna jo me debuto ko benino ale bio hello e na kosime que emitum do me gege de betion e fonsi hoy ton les sao e kuno pe wono dunu ason we do po memo tagbawa eno yin emitum bi àmọ́ kwede emina do ablo to odo ko de ku ile mi jo ibawo ni eze mi one ni to vile eze mi one mi do d'accord de où mi pe yo mi de na blo gan de ou te we mi de na do bona do ko to vile e do mi no te mi de projet de société mi ton projet de société o wa de ton bon mi amoro je que de do nu mi do 24 heures et do na blo de ji we parce que faut pas edo et il faut ask méthodologique 10 ou mais des zéro projet de société mais ils y attendent mais faut pas moi attendre mais et où milliard à mon et blodé tio modo mi sona wa fi bonando yozo lo le me repo jawe fi yo abi jawe fi de mi na ple de yo e so ando ma do ko e bonaze da inu vilene ma kado amine moto cheka do le pozemi jana to amede so na do mo même ni me bi ma te ho moto wa mi me gege na ho me bi ma te ho keke ya me bi gege na ho mi me na do nyan 2000 mi 5000 ne enele ni kosime mi de so no juro mi si ndagbe no juro mi un donc mi bio gbe obi bo bio mi me do puro do mi ni hode bonu nde do ni do to vide wa so en bo ni blodeji elen faut pas si e kamero por ne e blo so bo do ko FIFA de obi do FIFA ni do gan wo ko yeme yin ye ho no we a sinsen gun male no we a yeme no wa nu podo me ko ve no ki on de ro to mi file po FIFA ni betin so mi ho no enu mi anu kun we me na ho Christophe Akpo e nkan ro porun peta yeme yan fozon o ko mi awara itara ta ton yo lo mo i han de ton no me ra ho yo e do fongbe mi wa événement egbeton les faux pas monsieur Daké Abiakou Gilbert Jokes organisé egbe do kwetongbe yo mi wa bona wa soutenir événement mon content bona wa golo no événement mon content bona golo no président do lili dagbe de do bo de to vite dagbe sian fo bonu to o meni fa chubo enai élection somi de président leton le 12 avril de Diawe Dion bonu to o meni fa bonu huyan ni mande o bonu nu mesenle administration li diwe a nous avons confié do to mele bi et na bio edo et ni confié do to eloji bonu mime beninois vidiji e o mena go sin zolo ya bonaze wian sian fodo te o bonu nu enele de bu ni ma wa chicheme o bonu eni somi mon coton do FIFA me bonu jio wada ni talata eni di eni do dudeji do somi mon coton do badanu no 12 avril miton bonu tomiton ni fa bonu minimo kodo safun hoporo mi simenya mi ka to torbe jile gamezo ewe mi no wa do nu wa mi ton le jina che no poro mi ton mi me no te bo do to mi bo kon ye mi ton le bo ka fon bo do gbeju mi lei e na che mi de so kitengbe sino poro to chobo edomla o to ka kame no wa mi ton fon gbe ton de vo na leko wa do te ni gbe mi ko do passport akwese